Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna Allahumma 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah 'alaina futuhatal 'arifina bika ya rabbal alamin. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد, in pengajian natu harum ini supat sin pengajian sin kanu itu hada bukan pasal kawi last week yadto in ketagnaan na to piangadji taod na pambiya mga nasuy-suy tayo ni amun lang ta harsin amin ra aun din ha mga huruf lang ta tu in taod niya makajari siya panipison makajari siya parakmulon. Amunain alif, lam, ilam yadto, amunain dito ha kalimat Allah. Sari na sad to bang biya mga amun lam, amun ini, amun lam, amun ini manipis ini, dito dini rumakmul. Sa in amun piag bisaratarin dito, amun lam din di, amun din di ha kalimat Allah na dumakmu siya. Bang in huruf na kau narengkan in baris taas atau akan dapan sopama Abdullah atau akan ya Allah bukun siya sopama Allah o bukun Abdullah biasin bahasa na to ya pa Abdullah long niya bian na sa bang isa baris siya baba na manipis isab siya sopama bihayan billah bukun isab siya billah di isab siya paunong bayan parak bulun. Sambil kita niyo nakalaton mari paamuin hal sin amin ra na sin last week yato naubos na to na piangadji amuin ku unu wajib parak mulon in ra narum ini insyaallah taala murah-murahan matalus na to ku unu isab wajib panipison on iban biya din sa pamain pagpanipis kaniya upat bang ini walu in amuin dagbus atau akan hal niya wajib siya parak mulun biya unisab upat tunga sinyad to sinwalo in panagnaan niya apabila siya baris bawa babain in ra hawak to yan, panipison inra. Bang inra, baris baba, wajib siya paunhon yan. Panipison. So pamakita nyo, ar-riba, bukon ar-riba, bukon siya parakmulon. Sa paunhon siya yan, panipison. Ar-riba, yasriqu, bukon re, bukon ro, bukon sa ri. Ar-riba iwan yasriqu. Ar-riba iwan yasriqu. Dahil doon wajib siya paunon yan. Panipison. Ikamarwan niya, apabila inra baris patay. Bang inra baris patay,
Pagus baris bawain na kau na rin kanya. Baris bawa karya sali. Kung tuman nyo, arakala, amo na yung pag-ianong ko kanyo last week yato, maglamo kay panghati ta. Iban sin amoin wajib parak mulun. Ini inra din di, imbaris niya patay. Pagus imbarisin na kau na rin kanya, baris bawa. Sa inbaris bawa yan, karya sali. Bimana, bukon biasin nakawa na to si last week ya tuwadi parak mulo inra. Aun din di tuwadi parak mulo inra sa sumakawa biyain dagbos niya. Kita niyo. Inra ini uning baris niya. Patay. Uno'y sabihin, barisin huruf na kau na rin kanya. Baris baba. Ahal ini, bukun panipisun inra, paunhun, parak mulun. Sa uning piagbidaan, iwan sinyaun. Inra ini, iwan sinyaun, sibu-sibu baris patay. Paguwus, in huruf na kau na rin kanila, sibu-sibu sa barisun yan. Baris baba. Sa in piagbidaan niya rin doon, in baris bawasin ini, bukun karya sali. Sabab, in karya sali to sim barisin mimian, bang agad agaron, baris patay. Bang tudsi agad agaron, inian, imbaris niya. Sa may tayong kebarisan bawa, unhangkan may ta siya kebarisan bawa, hasupaya, inra ini mauno siya, mawasa. Malangkit mo yaw, langkit mo dahil ngayon. Nawang baris simu baris patay sa pama. Biyarin yung pagbasa mo, karwa yaon. Di mabasa. Naray nga sabihan, biyarisan siya baba, unihangkan. Supaya mabasa, malangkit tamari. Nabiyan kita, ini biyain yung dagbos niya. Amiru, tabu, amiru, marak mo siya. Amiru, pagka hindi, baris patay inra, baris bawain na kau na rin kanya, sa baris bawa rin di barison ini, karya sali. Nabang ibang kau biyanin kau magbasa kaniyam, nabukon, sambat kura kanyo, aun ka iwan na magbasa, na amo na yung kiatuliran, iwan na anad sila, akaiwanan, bago nag-anad nagbasa, na naanad sila aun ini, ang mga English, so magbasa sila ini, inra ini, nahinang nila na R, law niya, aun. Na, aun long niya. Namun na yung biya na kuan nila, biya, yam pa nila kaya kuanan. Long tabi, kaya pag-anad-anaram. Na, aun, nabukon. Ini ra, panipiso mo, Fir'aun. Na, ini parak mulo mo, amirul tabu mayta, so imbarisin ini, long ta babis bawa sa bukon karya sali. Sa arakala mga subuka mo. Sa pamabihayan. Sa pamabihan ni sab. Ini ni Hamzatul Wasli. Unin barisin Hamzatul Wasli rin di. Barison ini. Bawa. Baris bawa siya yan. Lain pangasubo, in baris bawa sin amin Hamzatul Wasli karya sali tawakan bukon. Kamu kuno. Karya sali tawakan bukon. In baris bawasin Hamzatul Wasli bukon karya sali. Unin pag ianong bukon karya sali rin doon. Muna, ini, bang agad-agaron bukon siya lamod din di. Bukon siya lamod, din hauno yan. Din di, bukon siya lamod. Sa sumakawa, biyutang sadya siya maun, asupaya mawas sa inon yaon. Inra. Naray nga sabihan, in baris abun biaris tayan, bang agad-agaron bukon yan karya sa linya. Na, ang kandet pa hindi irtabu. Bukon ini irtabu bukon. Suway, irtabu in pagbasa ta kanya yan. Na, nabiya dilaw neto, aning kaingat na mo, na amuyanin amuin suway, uno ini. Uno yung karya sa letawakan bukon, na maluhay rawa indanan, bang so pa maamun biya mga biyasin ini, biya mga aun hamzan niya, at tawakan biyasin mga ini, na
ini ni, kaya nga tamo yung karya sa libang in kalimat yaon sila hambok siya. Oo, hambok siya. No? Na hindi, may taon yung problema rin. May pagubos. Na lam day nung pagtawa kon siya biasing kay pangadyan ato lam Shamsiya. Oo. Nabunal na bang mo kanon aun sana. Nasa sumagawa di aturon niya to. Inaturo mo rin di among barisin ra arriba. Na. Amo yan inikatuni ay nikarwan niya. Fir'aun atawakan sa pamaong pasayan. Istaghfir, fir bukun istagfir. Ang saan kayo na? Istagfir lang niya. Na, atawakan istaghfir, fir. Panipisun din doon in ra. Na. Ikatunia, apabila in barisin ra, baris patay. Sa baris patay umuno yan. Hawak to humundong. Pag ubo si sab, in barisin na kauna dahing harayaon, baris patay ra isab. Pagos in baris na kauna dahing haamin, before sin raayat isab, baris baba. Biasin uno yan. Long ta Hijr, uno kaya to. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. In katan sinra na kauna yan na suratul Fajr na kauna sin before sin ini mauno katan marakmul kita niya wal fajr in kayo na magbasa wal fajr walayalin ash, wasaf'i walwat. Nadi, in katan sinrayuno nila, liyawa nila, nadi ito makajarilawaon. Sa in katan niya, tumaon niya, tumarakmul. Pag abot mari, mauno yan, manipis. Oo. Hawak to man inra, nag-amin, supama, baris baba, biyayan. Hawak to kaw amin humundong na, kabarisan inra, baris patay. Pag ubus, in baris sinhuruf na kaw na rin kan amun jim, baris patay resab. Pag ubos, innakaw na rin hamon jim yaon, baris baba. Hawak to yan, paunhon in rayan, panipison. Nabukom biasin nakaw na yad to, kita niyo ha, nakawa na to si last week yad to, wal fajr. Unin baris sinra rin di. Baba, bangkaw mundong, uno yung baris niya, patay. In before sinra, patay. In before sinra, uno yaon, fatha. Dahin doon, wajib siya paunhon yan. Parak mulun. Wal fajr. Sumagawa. Bang continue paunhon yan. Panipisun. Wal fajr. Walayalin ashr. Wasyaf'i wal watr. Wal layli idha yasr. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijir. Bukun na yan, marak mo lidhi hijir. Bukon. Sabay ta. Sabab in before sin ra yung baris baba. Na. Atin niya paunhon yan. Panipison katanda hindi. In kahinapusan niya, sapat-sapat din maudo tabi ayon. In kahinapusan niya, bangsaw pama inra baris patay. Hawak to humundong. Pag-uwos, in baris pa in rayaon, innakaw na rin kanya, baris ay huruf ya. Huruf ya. Bangsaw pa main ya yaon, ay in before sin ra ya, misan unin baris sin nakaw na rin ya. Ano ba yan? Parak mulun na siya.
Kita niyo. Inra hawak to kahumundong din ni kabarisan na ini. Patay. Bang kahumundong na. Ini dapan dua dapan sumakaw. Bang kahumundong kabarisan na patay. Pag-uwos, inakaw na rin hara, yaon baris ay hurufon yan. Ya, na ini di nakaw magatod. Di nakaw magatod, bang unin barisin nakaw na rin haya. Siwo da, taas na ka, atawakan baba na ka, uno pa wen taas, kabir, pa, tawakan yari. Basta kaya unahan na inraayan amuin sinya, patay, na manipis katan. So pa makita niyo, Khabir. Qadir. Iwan sin, khair. Di mo yan paunhon. Di mo yan parak mulon. Khair. Qadir. Khabir. Di. So, pauno mo yan, panipison mo. Nabiyaring pagpanipista ka niya, na, hindi, biya din ba yung mga pag-explain ko kanya yan? Oo. Inamin duhol-duhol sindila tayan, na mabay ako iwan sindi, suway dito hamuin ngilo tarapit pataas. Duhul-duhulan niyan, kita nyo? So, pamain niya. Khair. Ir. Na. Qadir. Qadir. Khabir. Manipis yan. Na sa mga ini, biya na sinaki, inmang piyangad tayo ni, ila ba ini pag-unin ni, among pagburuhan, ibang pag-anaran. Sawab na bang biya teori sadya, biya sin sa pamay, baitan ta kamo, wadib panipison, na biya din yung pagpanipis kaniya, na suwayit to pag-anad-anaran. So pama, hambuk din kanyo, nilong kubas sa kaw. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Long ko, qadir, ir. Na ito pag-anaran mo ito, biyad to. Sabi lihat tumaun ito, mapinda. Na, takasin takayan, pag-anad mo, mapinda rayan. Na upat dayan, upat. Inupat ini, na bangko magbasa panipis-nipis mo inra. Bukom biya sinwalo amin nasabot na to, inyato, wajib siya parak mulon. Nara hindi bihayaon, yajuzu alwajhan, maharus indua, makajari na, inini okay na. Ikaw ni magpi, panipis mo matawakan, parak mulon mo. Nabang kau makusuga pag panipis, nasa kumugdan na dya ka rin di. Kumugdan na sa dya ka. Pasal bang yung pianipis mo, numipis. Bang siya parak mulon, kimugdan. Bang pianipis mo. Na, dahin di. Na kuno sabi niyan. Alon sin Quran, marihambuk dahati ko na kuan. Inaunay nasabot dahin doon. Alon sin Quran, Hasura, As-Syu'ara, ayat ka numan tag 2. Aun nakawa na to si last week, wajib parak mulun. Kuno? Wajib siya parak mulun apabila inra baris patay. Pag-uwos, in huruf na kaw na rin kaniya, baris baba. Pag-uwos, in huruf na kaw na rin kaniya, in amin puas sin huruf sin rayaon, huruf din ang mga huruf amin marakmul, amun yadto. Sumagawa, in baris niya, bukon barisono, bukon baris baba. Dahin doon, wajib siya paunhon yan, parakmulon. Bang inra baris patay, pag-uwos, in huruf na kaw na rin kaniya, baris baba, pag-uwos, in huruf, sumuno, puasin rayaon, huruf din ang mga huruf uniyaon. Ang istila, ang mararakmul, pag-uwos, buko rin baris niya, barisono, baba. Hawak to yaon, wajib siya paunhon, parakmulon. Imyan ko, mirl, sada, mirl, sada. Naon na tod pangaso. Biya din tuan, bang sa pa mainhuruf, amin siya but mo yan. Sa pa malaw niya, baris bawa.
In aking mulong mo, in rayaun, baris patay. In huruf na rin kaniya, baris baba, nakaw na rin kaniya. In huruf sumunok puasin rayaun, amunayin din ang mga huruf marakmul. Sa basta insarat niya bukon baris baba. Na, bihaw ning pangasuko ko, bangsa pa makuno in huruf puasin rayaun, amin huruf, amin yadto. Mararakmul isti'la ayat to. Na imbaris niya baris baba, lang tabian na sin ini. Biyan na sin ini, kita niyo. In ra, baris patay. In huruf na kaw na rin kaniya, baris baba. In sumuno kaniya, huruf din ang mga huruf isti'la ayat to. Ang book na rin dito muna in kaf. Uning baris na rin di, baris baba. Na rin di, amo na yan, hawak to yan. Baitan takaw, yajuzul wajhan, maharus in dua, tibayhuan. Unin maharus na yun doon. Amo na in at-tafkhim, iwan sin at-tarqiq. Hati niya, siwo da in paunuhom mo bayan. Panipisum mo, iwan sin, parakmulum mo, jari in duayat to. Longsin mga ulama, hiarus siya panipison, pasalan, in atod talong niya, mari paamin barisin huruf na kaw na rin kanya. Atin niya maunin ni baris bawa. Longsin kayo na ulama, hiarus si sabsialaw niya parakmulun, sabab iniatod ta rin doon, amin huruf isa pumuno. Amin sumuno kanya, din hamang huruf mauno yato. Isti'la mararakmul. Na, dali nga sabihan, din doon, unawayan. Sa inian, hawak to kaw, amuin, mag-unaway ni. Hawak to, amuin, continue basahan mo. Hawak to, continuein, basahan mo. Ada pun, bangsaw pa, mahumundong kaw rin doon, humundong kaw, na wajib in parakmulun. Firqa, parakmulun mo. Sa bang continue, so pama, ayat syu'ara, ayat surah syu'ara, ayat kanuman tagdua, fakana kullu firqin, panipisum mo, fakana kullu firqin, na, panipisum mo, bang continue mo sa pama, fakana kullu firqin kattawdil azim, maka jadi sab imian kau, fakana kullu firqin kattawdil azim, parakmulun mo, maka jari. Sa inyat to hawak to, continue. Sa bangkaw himundong, wajib siya paunhon, parakmulun. Na, ini kamarwan niya, kahinapusan niya, na, kaya napusan niya, apabila inra baris patay, unin pag yan baris patay rin doon, hawak to umunihan, umundong, sabab hindi kita niwa, auman yung baris niya, bukon baris patay, sa in baris patay pag yan na doon, bukon, karya sali, kaano sa dayaon kaya barisan siya patay, hawak to kita imuno yaon, nagwakaf himundong, na, pagubos, in huruf na kaw na rin kani sabihan, in huruf na kaw na rin kani baris ay huruf unian. Isti'la, amoy mararakmul. Biyan na sin sad, iban sin ta. Pagubos, in huruf, in baris sin huruf na kaw na rin hadwa isabi ni, baris unian. Baris, baba. Hawak to ini, maharos in kay mo, paunhom mo yan. Parakmulom mo iban sin, panipisum mo. Parakmulun mo ibang panipisum mo, jiyari. Sa sumagawa, lang sin mga ulama, kaibanan, lang sin Imam Al-Jazari, rahimahullahu ta'ala, hindi, banglong ni labi afdal, pagkalong ni inbari sinrain ni uno ini, taas, awak to ini, labi marayaw in uno ini, parakmulun mo, labi marayaw. Sabang mo pianipis, jiyari na ito. Hindi sab, pagkalong tayo baris sinrain ni hakarya saling ni baris baba,
labi marayaw in paununta, in panipisunta. So magawa, bang mo piyarak mol, maunurato. Maharus de sa pwede to mga sala niya. Nasa na, bang kawi maingat magparakmol, nalabihin marakmol. So pamaimyan ko, alaysa li mulku Misr. Misr. Nawang kon Misir. Oo, natin paunin panipiso mo. Narinig din di sabi ni wa asalna lahu aynal qitir. Qitir ay qitir panipiso mo. Bang isang parak mo qitir. Oh, nasa na in mga ini taga uno ini. Biya na sinaki na taga bugat-bugat. Dahil ini mas malingkat pa uno mo panipiso mo. Aynal qitir. Oh, qitir. Nam. Nasa na ini ni bukunin tayo ni barisan taon yan. Bawa, kitir bukun, qitir, nam. So ay auno ni kalkalasin ini. Ini ni wayna, Misro, nam. Daman ko, Misir, panipiso mo. Biyayat pinuno yan. Inhukuman sin, amin ra'yan. Nam. Nahawak to yan, naubos na rin uno ini. In hal atawakan hukuman sin huruf amin ra. Amo na yung pag-ianon kulong ta jari ay atawakan aun mga hal sin huruf yan makajari mo panipos yun atawakan makajari mo parakmulon atawakan dahin di hara ini aun wajib parakmulon aun wajib panipison iwan makajariin dua long taon na ini hal niya. Amin parakmulon mo atawakan panipison mo. Sa kulang-kulang dakuman deka to in kakulang tarakman amin pagunway ini amin pag-anad. Oo. Ini ni sambat kurakan yo na hamag pangadji biya ini maluhay ra ini bang mga maghapal dakuman mag-study maluhay. Sa in kakunan ta rin dun amon the best tuod amon ay magtatbik iwan sin mag-actual kaniya. O amo yan ni amon biya labi tuod biya kakunanta. Na insyaallah biya dito na to na sa Japan mun paun ini patubtubonin kwan na to dum ini kadto ini mga ang pangaso di amo sa tin pag-anong ko kay mo aturo mo na jabang uning barisin ra'yaon arriba. Di na kaw miyalaw mo inra panagnan baris patay man. Pag usin na ka na rin kaniya, baris taas man ito Naumiyan ako, arriba di. Sa inaturum na doon, amunain baris na yun. Arriba. Biyato. Di na kaw matudsin na kaw na ito. Amulaw mo biya. Pasalan inra din doon, dua man inuruf ra yaon. Innakaw na rin kaniya patay. Pag innakaw na, barisin na kaw na rin kaniya, baris taas. Nauna to parak mulo mo rito na di sa panipis at amuray na turum na. Pag-uusyad to, kawaon na to, inshallah next week, biiznillah ta'ala, inamoy pagtawagon as sakto. Aun, kaya kuan ko na kanyo, aun pagtawagon al-waqfu, al-qat'u, as-saktu. Na sa rin na amun wakaf ini, insyaallah ta'ala haulihan na wakaf ini, sabab taka kuan-kuanin wakaf, taka haba-haba. In kata wa rabi' bisaraun tuod, sa amun as-saktu, sakto. As-saktu, uning pag-iyan as-saktu ini, pag-uus, aun halawin sin Quran, laong ta, magkulang maglabi mga upat paunom, atin na doon na kain wajib atau kan doon na kain in maharus biyayan na kawaon na turen dito biyayan. Iwan biya din dagmusin basa pagbasa takan niya. Insyaallah taala. Na mahuli kuan-kuan antara kuman bangunan na biya sumuno pangadjian amin pangadyon na to tungod sin amin uno ini. Panunjuk iha Quran insyaallah taala. Na, way na pangasumo. Amuray ni ati kun pengajian ko ano ini biya haupo-haupo. Allahumma shalli
Ah, amo na. Ilmu sinallahu taala atin niya di matungkad. Oh, misal pa biya din sa tuyo ta mga di tara maus ko anong katan. Amo na sadto. Na insyaallah mura-muraan next week dakman insyaallah bawa kita ni biusan sinallahu taala kusugiban kaya iban sa kaino ang pangadyon ta na insyaallah mag-anadanat kita ni mga biiznillah taala. Na way na pangasuon niyo. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين